Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro, muri kumwe na Diana Nininahazu. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma y'ayo makuru turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro naho duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Nongere ndabahega ke n'ikaze. Mu Rwanda abacungera ubusho bagera kuri 80 birukanywe mu kazi, abandi barenga 20 nabo bariko bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye bagirizwa. Ni nyuma y'amezi agera kuri 5 bari bamaze bapfunzwe mu buryo bemeza ko bunyuranye n'amategeko. Eric Bagirubusa. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiye Rwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza. Abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe. Bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta, rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranyweho amakosa atandukanye y'akazi. Isoko z'ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe, abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu masitasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Justin Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi, ariko mu babashije kwitaba nta numwe wemeye kugira icyo adutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze. Twamurindiye umutekano. Cyaba ari ikibazo kuri yewe ko ntabona bifatira umwanzuro, sindabona n'intuza n'ibaruwa ya nyuma. Baravuze ngo mugende gusa biri aho ngaho, ntabwo barabaha ibaruwa ya nyuma. Yego, njye nta kintu nabitangaza. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madamu Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba ataratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIB, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yisubwa agateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntitwari twakabashije kurubona. Iyo Bwana Thierry Murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe, ibyaha bakekwaho ndetse n'aho amadosiye yabageze. Mu bijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi si abacungagereza bato gusa, ahubwo baravanze. Barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu Inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego.
bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe Rwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoni ko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.